Timu ya mbeu njithi matakiritie miaka mirongo gabira-ini ka maguru na inanangio Rising Stars umuthi ni matafanirie mehaririria mao ma muthia mbere ya kumagara guthii bururi-ini wa Uganda mbitikaini cia CECAFA ikirikaria mwaka uyu. Gukiri uguo nyabara wa imwana ici Stanley Okumbi oigite ari na mwihoko na nyanake ici akiuga ni makandikithia maumirira mega. The fixture is already out. We are in a tough group, but for me I believe that the tougher the group is, we need to be at our best so that we can maybe we can top in that group, and I believe that for sure the way our players have been training, I know we can do something. Timu ino itanyitwo kumagara muthenya wa rucio guthii bururi-ini wa Uganda bitikaire itanyitwo kuhurwo mwaki muthi wa gatano inyagia tariki 5 mweri twerekeire. Siko poa, tumejiandaa vizuri. Ndo tumetrain poa sana wiki juu tumechukua wiki moja na players wametolewa selection, but I think kulingana na zoezi tumewak better na najua tuko na timu poa. Tukienda UG tutawak vizuri sana na najua tutafika finali na tutabeba CECAFA. Kenya igitwo thiini wa pool B na mabũrũri ta Ethiopia, Zanzibar na Tanzania kuria mabũrũri matatu o gikundi magakorwo makigatira mweke wa imwe kwa imwe kuingira ikirikaini ria quarter finals. Maya makihanikaga kirabu kia Gor Mahia nimacokereirie guku bururi-ini kiroko kia umuthi kuma bururi-ini wa Algeria mbitikaini cia irabu njorua thiini wa gitaru kia Africa kuria maguthirwo ni kirabu kia Usm Alger na mbao 4 kwa 1. Kaba tena vile kijana huyo kipkurui. Gukiri uguo riu kibarua kiri kuri nyanake cia Steve Pollack gutigirira ni mandikithia maumirira mega gucani-ini yao ya gucokeranwo kiumia twerekeire kwaga uguo magakorwo mari hatikaini ya guikio nja ya ngucanio ici. Amenyanyua kibendera pale.